Fáinse go hardscoil arís I gcathair limní. Tá 750 daltaí ag an scoil seo agus bhúmar chorn an Arctic sa bhíonna 2010, 2011 agus airneoig bhúmar é imlíana. Chuan an imróirí Cailúla, Declan Hannon, Shane Dowling agus Niall Moran go dtí an scoil seo. Tásúla gom go múméid comórtas Haran Chestnut. Is mis Paul LeBrun, Imror Limni agus tá ag súla go mór leis. Is mis Ian Galvin agus Imriam Satosa. What did you say about my mum? That's what I thought you need. Your mum in the It's Mission Mihal. It's Cooley, mate. Callan Grihan Sanam Domas is Tossie me. Whoa. It's Mission Mihal, it's Tossie me. It's Mission Kino Reenags and Maria Lorna Barkley. Sinead Cathal McCormick. It's Mr. Keane Lynch, it's Tosima. Show here, it's good research, agus Sinead Haran Chestnut. Cuma céim bhíonna bin gatíí fad artscoil rís agus an cuma scórála le dá leis chuma 7 máide go sannig buchlaí artscoil rís iirechtúntaach agus más á leite goach do scoil na muocht letha agus is stiige go mórtas iartartal go dtín Sivilín TG4.ie/cín seo sport agus i chláún san agus tá festas ó níls don bhuiin na fad bucht ag an téíocht ná gur barna sethe in éironn teúrin níon réistíon